وزیر دروی ترکیه حکام فیدان جی لسر روش روش آوای کردستانی و نزدیکبونا جهسده آخفی برسوا روداوی پیامنیر روداوی نوینر فاتح دا پیامنیر دبیجم مدراتور روداوی لدوحه حکام فیدان گوت حسده دست پکه دایا او جی ترکیه ایران و عراقنا حتی که حسده خو نگهره خوش پکه جدا نکه او تو پیوندی ودان وستاندنان لگل حسده نکن. You said that the opposition must include all the parties here. تو گوتت پێویستە ئۆپۆزیسیۆن هەموو لایەنەکانی سووریا لە خۆ بگرێت. هەسەدەش خۆی بە ئۆپۆزیسیۆن دادەنێ. تورکیاش هەڵوێستی خۆی هەیە بەرامبەریان. ئایا لەژێر هیچ هەلو مەرجێکدا پێت وایە دانوستاندن لە نێوان هەسەدە و تورکیادا بکرێت؟ هەسەدە وەکو بەشێک لە ئۆپۆزیسیۆن قبول دەکەن؟ There are very legitimate Kurdish parties that we work together in Syria. هجمارك بارتيين اوبوزيسيون ين كرديين روال سوريا هناكو مال سوريا وباكوري سوريا الجلوان كار كريا وبو دمك درج بشك جو اوبوزيسيون برفره سوريا بون لناوه كتب باسكا كي باكا كي لسوريا وكا هفشا كي روا بديتن وغوتو بيج الجلوان بيكرن جبر كو دناف ريزن وان دا تيروريست ناف دولتي جلكن اندام PKK خلق ترکیه عراق و ایرانه او نه سوری نه کس نه سوری وان دبن ناوی هسته ده بریو دبن هر کس وی یکی دزانه او راستی یکی اشکره جبر وی از بکرتی دبیجم نه دوی خواب بگوهرن So, in short, no. Unless they change themselves. ولی تماشاوان نژادی منه که گله که بالکش وارتین مسر اکرانی اف کوشکا بشار الاسد کو ایرو سر سبه زو جسور رویا اف کسن خلکن در باسی ناوا کوشکا وی بونه کوشکا سروکتیه کو مالا ویجی دوی کوشکه دا بویه اف در شام کوشکا سروک سوریه بره بشار الاسد کو ایرو سر سبه زو رویا و کس نزانه کدا رویا اف جی دیمن اینجا عزمان وایه اف جی دیمن کوشکا بشار الاسد کو 24 سالان سروک سوریه بو تاوی باوی خواه 53 سالان سروکتیا سوریه کرن و ظلمکه گلکی مزن خلقه کرن. شاندر نتوین یک بوی جبو سوریه گیر پدرسون برسوا پرسا شاندر روداوی نونر فاتح دا گوت لسر سوریه آخفی و خواست که بیکاتین سوریه دست به دانوستاندنان بکنو چاره سریه که بلز جوه کریزیا را ببینیم که سال 2011 و دست بکر بود. نوێنەر فاتح from Rudaw Media Network. نوێنەر فاتح حملە تۆڕی میدیایی ڕووداو. ئێوە داواتان کردووە هەفتەی داهاتوو کۆبنەوەی جنێڤ بەڕێوە بچێت و لایەنەکانت بانگێش کردووە بۆ ئەوێ. یەکێک لە لایەنەکان دەستەی تەحریری شامە کە لە لیستی تیرۆردایە. چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەمە دەکەن؟ کەشەیەکی دیکەی سووریا ئەوە بوو کاوکاری مرۆیی بە ئیدلیب ناگەیشت لەبەرەوەی دەستەی تەحریری شام لە لیستی تیرۆردا بوو لەوێ کە لە دەسەڵات بوو لە ئیدلیب. ئێوە ئەمە چۆن چارەسەر دەکەن و چی لەبارەیەوە دەڵێت؟ And now they are a key player in Syria. How will you deal with them? Let's be honest, the situation on Iran has changed. ورن مشكلة بكن روشة لسر عرضي بأواكي دراماتيك هاتيا جوهرتن أشكرا كو دستة تحرير الشام يك جوان جروب أنا كو چارونو ساقا ديار دكا برگرينگا كو روشة لسر عرضي باشتر ببا وتشتا كو أمجي هيفي دكن سوريا كديمقراطيك بيگبينن أمجي نزيك و پیشهاتان و همو گروپين چکدار دشوپينن اگر دخوازن جليستا ترول دبينا درخستن دوی هن ریکارن ور بگرن اف پیواجویا که لدر وی کنترولا منه لی دوی ام باور بکن کو پیواجو پیکانه براستی اف پروسه پیوستی بکارکی زیده هیا جبر کو من دوجی گوته بکو روشا لسر عرضی بلست گوهرتن دما ام داخفن هن پیش هاته لشامه چه دبن و بداوی دبن ام هیوی دکن کو پفچون بردوام نبن وکا من بحث کریه اف ارککا همو گروپانه علی جاف from Rudaw Media Network. What step علی جاف من تۆڕی میدیای ڕووداو نەتەوەی گرتوەکان چی دەکات بۆ دۆخی دوای ئەسەد بۆ ئەوەی حکومەتێکی دیموکراسی بێتەکایەوە سەرجەم ئەو تاوانانەی ئەنجام دراون بە سزای خۆیان بگەن و ڕێگریش لەسەر هەڵدانەوەی ناسەقام بیری بکات. سوپاس.
As you heard in my statement, it's extremely important. هەروەکە من گوتن انت بیست پێویستە هەموو ئالیەن سووریە بجەڤن و بنگەهەکەش بۆ سووریە دەینن و خەونێن خۆیان 14 ساڵان بجەبینن پێویستە ئیرۆ ئەم ڕێخستنا دەمکی دەست پێ بکەن ئەف کارێمای دەست پێکەیە پێویستە بەر بە ئاشتیە بەرفرەهە بچن و دانوستاندن لەسەر وان هەموو تشتێن تە بەحسێکردنە پێ نەکردن. دیمەنێن زندانە سید نایەتینم سەر ئەکرانی زندانە هەری مەزن لسوريا الباجار شامي بشكي مزن جوي زنداني جبو جنانا بشك جبو ميرانا اف ديماني زندانا سيدناينا كو بدهان كردين مين روج اوي كرساني تيدا گرتيبون جبر كردبونا خوا ظلمك گلك مزن ديتبون ديماني هندبينن اف دي داري و زندانا سيدنايا يا نافدار باشكنجه ج شامين اف ديمان داری هاتنه وکرن کسین تیدا بون هاتنه آزاد کرن لاری دنجی کوشکا کوماریا سوریه کو بشار اسد حتی سری بس به تیدا بو پشرا رویا مالوا آوا به تماشاوان هیجا و تماشاکر گلکی سپاس و ادیب و زانبو کل سوریه چه بویه روشه هری داویه یا سوریه معاری سر اکران روداوی حتی 7 ساعت 7 بمینن خوشیده و خاطره